Yeah. How are you? Fine. Yeah. Ore balanje. Ndi bulungi okubotya. Okay. Okubotya muna. Ndi bulungi no. Ibona iswagalire muchenda. My cameraman Soko tulago muyimbi nga bwayambadde for the show. He has respect for his show. Waliwo abayimbi betwali tulabye aida ku concert nga ye yavualanga bwali kwenda, but yeah, big upon yourself. This is looking so great. So John Black, how do you feel? Akasera kaneno kuba nti ido wakubye Freedom City ya wuma mu records da Freedom City ebairezira chivulu chali chidwire nga chivulu cho. John Black, how do you feel? Yeah, I feel so good. I feel so blessed. Nebaliza irala bawagizi bange okundikirizamu kubanga ekyo kyenayagaine nabaye tikisuubira kyanswiseeku nikyembo ine edinda ku Trans-Africa kyona kinswiseeku sebo obaire okwenoma waliwo wekituuka wabonerera nti waliwo okumanya aye okairamu okwenoma be mama. You're a big deal. I'm telling you, you are a big deal. Thank you so much. Banange mbenda ino mwebale kumpagira mwebale kundikiririzaamu bwano kyemundaza kiraga nti mu nkobye ennongere waaka nongere nga bwe mbaire enkola nongere ku bwongere mu nsiima byenkola bambi bigambo nina bitono aye njaba kuba omuziki omulungi bwe kimu jja kuba kirungi bambi nebalizera Baba TV okupushinga ekivulu kyange mbebaliza ino nebaza ba sponsors Pepsi nebaza Kagwirawo Sports Club nebaza n'emikutu egenda ulo media houses edibairewo bambi mbenda ine mbenderera nebaza n'omukama Katonda nebaza ni management yange tetendwike bino kutwe tulipika kino ekivulu mbeni amina. There is something abasoga kyebali okuyaningira John Black omwaka 2022 basubire yakemba ko mulusoga. They are very thirsty about it. Obwemba right now wegero wemba wolisoga buli mu studio butyaime aye bakuba buli kimu kibana akasera kacha akatuufu ndoza akasera katuufu bandikiriza mu banenze nga ndi musoga nga atendi kwemba Luganda nga kali ku balisoga kati n'olusoga njasimulula era 2020 abasoga mwena tujja kusasa ate tujja akakubandika koma busoga kali ijja kutambula ensi n'ensi n'abazungu bemba olusoga ekyo kye ndi kwenderera n'ekyo kyene wali target yange era banange mutakuba mbu atoma atayimba lusoga ndi musoga and I'm proud of being a musoga so buli kimu kijja kutambula bulungi nembadde otumira kunabeka wale Rwanda abe Isukwa abe Nakabango mwena banange mbenda ina abe namulesa mwebale kwida kumpagira muliwo mbebaliza irala banange mwebale ino abembi abasinga ku concerts daiwe bazaire baibwe babaawo bichi John Black waliwo mama waliwo baba waliwo ani waliwo mama wabawo baba wabawo senga wano wene bali abo bali kubapate bali kubapate after party tumira ku mwalali yentumira ku mama wange nabire Aneti baba wange Musa Waiswa Zidoro baganda bange Tenwa Waiswa mbatumire ino natumira ku mama na Mukonde baba bafukawa wama mwebale kwida kumpagira mwebale ino mwebale kunenda tukole ebyafaayo abasoga banange mwebale kunenda mwebale kumpagira tulikole ebyalagirwa koloti ndikwenda kubona light mwibanga banange mbenda ino mwebale kunenda mwebale kumpagira mwebale kundikiririzaamu ninzani Kasada Johnny mama webale kuzaala Johnny tujja mu maiso